Pozdrav svima, dobrodošli na Uradi sam ideje. U današnjem projektu ću da vam pokažem kako da napravite ovaj divni šareni šal koji je jako prozračan kao što vidite, te stoga dobar za proljetna jutra ili i za ljeto. Ostanite sa mnom ukoliko želite da vidite što sam koristila i kako napraviti. I evo dragi moji, ovo je vunica koju sam ja danas koristila od Rico Designa. Vidite, zove se Melange. Ovo je 41% poliakril i za iglu 5 mm ja ću koristiti ovu svoju od 6 kako bih dobila efekat ovih većih krugova. Ovdje možete vidjeti kako da perete ovu vunicu, na koliko stepeni, kao i svu sintetiku. Sada ću da pronađem početak vunice kako bih mogli početi. Malo je zapetljana, tako da će biti teže. I evo ga, ovo je početak. Samo da malo ovo otpetljam i evo ga, sada funkcioniše. Uzela sam početak, pa možemo početi. Prvo, kao i uvijek, ide magični prsten i nakon toga pravimo red od 6. Evo ga, 6. Sada imamo gore 3 za visinu, tako da idemo kroz početak, kroz prvi naš krug i sada smo dobili, kada smo to spojili, dobili smo jedan manji trokutić. Vidite, sastoji se sa svih strana od 3. I sada idemo sljedeći red. 5, 6, opet 6. I onda se vraćamo opet kroz početak. To je ovaj dio koji spaja novi red i prethodni. I opet sve to spojimo, dobit ćemo još jedan trokutić. Ovdje vidite visinu. I dio koji spaja ova dva. Sada ću skroz da ih spojim, tako što idem kroz prethodni red. I tako sam dobila još jedan red. Sada idem 3 u visinu i još jednom spajam. Ovaj dio je sada postao drugi red. I vidite da će se u svakom sljedećem broj trokutića povećavati. Opet sam sada za novi red išla 6 u visinu i vraćam se kroz prvu koja spaja, znači, prethodni trokutić. I sada vidite ovaj trokutić između. On će mi biti potreban jer idem kroz taj dio. I opet spajam sve, opet 3 u visinu i još jednom kroz isti taj trokutić. I ovdje vidite da je spajanjem ova dva nastao tu još jedan. I da će ovaj dio da ima još više trokutića. Ovaj između ova dva je malo drugačiji.
i opet 3 u visinu, pa dalje kroz prethodni red i još jednom ćemo to da uradimo. I evo, kao što vidite, ovaj red se još više povećao. Sada imamo 5 trokutića, svaki put se poveća za 2. Ovo je kao centralni. I sada možemo početi sljedeći red. 5, 6, opet 6 u visinu i okrećemo unazad prvo kroz ovaj početak, onda kroz ovaj dio između naših trokutića u prethodnom. Opet još jednom tu. I sada idemo opet kroz sljedeći. 3 u visinu. Još jednom tu. I evo kako sada izgleda to. Sada imamo 5, ali red još uvijek nije gotov. I sada tu je posljednji. Spajam na kraju. Tri u visinu i još jednom. Sve jasno. Sada imam 7 trokutića. Opet su se povećali, vidite. 1, 3, 5 pa 7. I nastavit ću dalje pa ću vam se vratiti. Naravno, sve idete istom metodom. Uvijek za početak reda ide 6 u visinu. 5, 6. I onda kroz početak. Onda kroz prethodni dio. To vam je uvijek ovaj drugi. Tu spojimo i idemo 3 u visinu, pa još jednom da dobijemo novi trokutić. Onda kroz sljedeći ponovimo istu stvar. Još jednu. I onda kroz posljednji kako bismo završili ovaj red. I sada smo dobili red od 9 trokutića. Sada kada sam vam pokazala još jednom, ja ću nastaviti dalje. Kasnije ćete vidjeti kako u stvari ova vunica izgleda predivno. I evo, dragi moji, ja sam završila, ovo je mali update za vas. Sada malo bolje vidite kako izgleda vunica. Tu ima tamno plavu, svjetlo plavu, brown boju i te neke mješavine. Može se kombinovati sa mnogim kombinacijama. Tu je početak i tu je kraj koji ja trebam da završim. Imam još ovoliku. I evo, sada imam mnogo veći šal
koji je jako jednostavan, ali daje predivan efekat i mislim da je savršen kao neki odjevni dodatak. Ovo je projekat idealan za početnike. Imam još ovaj jedan da spojim na kraju. I evo ga. Sada mogu da skratim ovu nit krajnju i naravno da je sakrim ka unutrašnjosti. Tu je početak i njega sam skratila. Nadam se da vam se svidio ovaj projekat. Ukoliko jeste, pretplatite se na naš kanal, lajkajte ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Do tada želim vam divan dan. Ćao!